Itaka ringana hegitari 12 harakaterwa ibyapa bishatu, kimwe kikaterwa mu mwaka wa 2013 kandi ibindi bibiri byaterwa mu mwaka wa 2015. Itaka rukugambwa n'urushango mu raka rwa Kamena umugombora yandayiga mu district ya Kagadi. Itaka ruhamara mizashatu emisiriyanadiz ishomero ya primary Hshayi hamwe na Katare. Ngenda zireberera karimaka kagure sente zange hati barenda kunyihamu ka Museveni akaruruku turi kumuterera arasoka kukabona akaruru tukaswa kumukoma kabyale ko bayanga ni bagamba nduge mu abarore ngara ni tusana kubi abwena haruhe byapa bishatu ebiguzirwa mu ntomwe kandi ogwe taha honkana no umurindiga atwire mu parishes ibiri, haro parishe ya Kabukanga, haro parishe eje ya Kamena. Nitwebuza government ine program za parish model already tuve twakozere groups sente ba proposing aka next week niza kubaniza kwishyirana kashi abebembeze n'abagira ngo project nyingi niza kufa nuko kushaba government okureba ngo yahwera abatura abaryo mu kwera ricaro bwa hati nabweki nuko bagambire twete government etuyambe baroreki bakutukora nko kuba kuyamba abantu bandi abo kuba na mbere nkuraba no barora njoyire yelo nibye bigambo ebe bakubaza ngo NRM etwihire mu bibanja byaitu so ni nsaba government erugeyo tuwaganiraho na RDC wa district ya Kagadi Hanshongeji kandi ibintu byatugambira abantu bandiga tubababingi kwiyaho turi yaharengo mu kutebekanisa hagati yo ine cyapa rote ine cyapa tuburi yo ine cyapa ngo n'umushuma abona bebembeze babi nabamaha bebembeza bakubagira ngo kugira icyapa n'umushuma bayine byabo kandi mutubibanye ngweno ekiriyo mu mazima kiri ngo abatende cyapa bayine kubaho nabayine byapa nabo bakabo abaturano bagira ngo habati ne kikozurwe borekeriro kubonabona Gasha kwa Thomas tumwebaze.